پادشاهی فرمان داده که همینجا رو بسازین. همینجا ساخته است بودن. همین قشه کدیان که جنگ سر میشه و مدام فرمانتی رو میکشن. این همین خیلی ناساخته همین خیلی. اینا همش از سنگای سرخ. این گلی خیری رو دیدیم بچه‌ها. گلی خیری خمون عریجه بده. نه کوارک میگن کو کوار. قزاقستان در جا آمده میگوی دشت کلتشور ای ردی. اینگه هم دشت کلتشور آمده اینجوری. رفتیم کلتشور خوردیم اوقات شور. چه باشه اینجا میریم دیدن میکنیم که جدا چیگه پای چیگه هم نیست و معلوم باشه یک تکتش موضوع میرسیم. Салам алейкум. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Тавасангои сарх. Не. Тавасангои сарх. یه شهر قدیمی بوده اینجاش. اینجا خریدهاش. Saray Kashin and like us. Погода отличная. Вы сказали раньше, что хотите копать, я бы заготовил вам специальный инструментарий для засухи. Могли бы покопать, если бы нашли бы что-нибудь вам в качестве сувенира бы ушло. Но меня поставили вот здесь только-только. Пожалуйста. Мы сейчас с вами находимся на архитектурно-археологическом комплексе Акритас. Это объект, относящийся к 8 веку нашей эры. Вот, объект является компонентом международного наследия ЮНЕСКО, то есть это Чанань-Тяньшанский коридор, который проходит через 3 страны мира, это Китай, Казахстан, Кыргызстан. Вот, в него входит 33 объекта материально-историко-культурного наследия мира, в том числе 22 объекта в Китае, 8 объектов в Казахстане, из них 3 объекта Алматинской области и 5 объектов у нас здесь в Жамбулской области, и 3 объекта в соседней братской Кыргызской республике. Вот. Все эти объекты, они все археологические. Целую водопроводную систему составляли, по которой поставлялась вода. То есть они потом эту историю модернизировали, изначально не было, да? Да. А это, кстати, настоящий, да, или реконструкция? Верхняя часть настоящая, но, как обычно у нас чиновники наши такие товарищи раскопали, а защитить ее не стали. Защитить надо было сразу положить стекло какое-то, чтобы под воздействием дождя, снега она разрушилась, хотя была она целая. А какая часть настоящая? عجیب سنگو میگه سنگای خوشو هم دیدم ممکنه سنگای سرخ من میگهش رفتم یا نگاه که این سنگا
این سنگور چوت که خشو کرده گیده الان که بریم که همونجا چیگه پا از من یه برای روی صورت نشون میتون بعد حرکت میکنیم. چی گفتین؟ این همی خونه که این همی رو دیده این همیه. خب من که اینجا این خیلی نوعی آخر میگم چی میگم آخری سنگی اینا سنگا شو اینا همین شهر همین ساخته شده دیگه برادر. این خودش گفت در آخر اون گفت که نامعلوم برای چی شهر کردگن چی خیلی ای میگن یعنی همه قچره بازیافت کردگن مقصدش که نمیدونم برای چی بود چی خیلی شد. اینجا قبوری آبگذر خیلی خب اگه میری خب بیتا که باشد چو بکساری Hiç baksana. چو بکساری؟ Башкортостан. Башкирдистан ага извини Чувакшар یعنی سنگ Мне кажется, что это тоже Сырх. рядом. سنگ سرخ Вот или нет? Подожди, вот эта стена, это вот. این سنگ رو Всем кадари? آه Hani ben bile. معرف روزی Это все. Сегодня не буду. جدیده این سنگ چی خیلی هست که نه یک چیزی ساختگی که ایده بی چندگی نه مگه گپ برای که هم خیلی سنگ میگه در کراسنی مسکوا هستن در کراس پلوشتی مسکوا هم خیلی سنگ هست اینمی سنگ بوده Москвич, давай, прыгай. О, окей, сангура. художник Знаменский, когда Российская империя начала свои походы военные в Среднюю Азию, да, при каждом отряде русской армии был прикомандирован художник. Да? Допустим, Верещагин, он там во время
Бухары, взятие Бухары, Самарканда участвовать. Он зарисовки все вот эти вот есть картины. А у нас по югу Казахстана значит, он первый сделал художественные наброски. Сам себя там нарисовал, и тогда описание было. Он пишет так, что непонятное сооружение, судя по всему, относится к средневековью. Ну, он художник же, он не мог определить там точность даты последней и прочее. Непонятное сооружение каменное, судя по всему, к средневековью относящееся, очень высокое. Мы, говорит, подгоняли верблюда, ставили на горку верблюда самого высокого солдата с нашей подготовки, он не мог дотянуться до краю крепостной стены. Это при том, что она недостроена еще была. گلی خیری را دیدی ماچو گلی خیری خمون عریجه بدای نه کورک میگن کو کور نه کور هم بدای در اینجا کور نه گلی خیری вот نه گلی خیری دیدی вот вот هم ده در آخر گپ فهمیدم که این شهر را بنیاد کردگی نبودیم هم آدمی که هم پادشاه فرمان داده که همینجا را بسازن همینجا ساخته است بودیم همین قشه کردیم که جنگ سر میشه و هم آدم فرمانتی را میکشن این همین خیلی ناساخته همین خیلی میمون اینه همین خیلی به مقصدش نرسیدگی در خلاصه شهری ناتمام خیلی موندگی نه برادران شهرکی ناتمام خدا نگهبانتان با انشالله که جای ساز رفتیم با بناوار میگیرم پیشکش میگیرم